Velika je razlika između ovih različitih zemalja u regiji i statusa zapravo i djelovanja nezavisne kulturne scene. Recimo kod nas u Hrvatskoj mi smo krenuli u ove neke zapravo konfrontacijske bitke oko javnog prostora i javnih dobara, a sada guramo i nekakve zahtjeve prema politici da recimo sociokulturne centre se napravi na taj način da su demokratičnije upravljani i da su na neki način servis najširem građanstvu i organizacijama civilnog društva. Pokušavamo recimo ove postojeće sada prilike europskih fondova iskoristiti jer kriza ne dozvoljava da se financiraju nove stvari iz proračuna, tako da pokušavamo ugurati nekako relevantno financiranje takvih recimo sociokulturnih centara koji bi bili participativno upravljani od korisnika, ali bi u isto vrijeme bili zapravo u javnoj domeni. To je ta neka novi oblik mješovitog tipa ustanova u kojima i javna vlast i mreže organizacija civilnog društva, osobito one iz područja kulture, zajednički osnivaju instituciju koja je javne naravi, ali koja ima jedan, recimo to tako, co-management ili suupravljačku logiku raspolaganja s tim resursima. Mi smatramo da dugoročno takav model bi se trebalo primijeniti na neke druge institucije kao što je recimo upravljanje komunalnim poduzećima, dakle na taj način da politika koja korumpira i klijentelizira proces zapravo ne bude ona koja dominira u tom procesu upravljanja, nego da postoje različiti mehanizmi uključivanja građanstva, organizacija civilnog društva, watchdog organizacija u proces kontrole i upravljanja takvim resursima. I to je, smatramo da je kultura polje unutar kog se može na kvalitetan način recimo takav jedan eksperiment provoditi. To je stanje razvoja u Hrvatskoj. Ja ovdje vidim pak s druge strane da u Makedoniji postoji jedna velika potreba za konfrontacijom s jednim zapravo još neoliberalnim zapravo tipom razvoja koji je kod nas na djelu. Kod nas je zapravo na djelu pokušaj da se različite resursi i usluge privatiziraju ili daju u koncesiju. Ovdje imamo jedan proces zapravo koji je još uvijek u ovoj domeni, recimo to tako, političkog klijentelizma i političke korupcije. Dakle, to su komplementarni mehanizmi zapravo u ovim našim regionalnim situacijama. S jedne strane imate taj tip političke korupcije i klijentelizma koji zapravo privatizira javne resurse, a s druge strane imate zahtjeve za privatizacijom, koncesioniranjem i tih novih neoliberalnih mjera. Jedno i drugo je devastirajući proces za građane, isključuje ih iz mogućnosti odlučivanja, usluge, infrastruktura poskupljuje, smanjuje se investicija u javnu infrastrukturu, sve skupa postaje nešto što je na štetu građana i jedan i drugi proces. Dakle, međutim, očito je u Makedoniji i u ostatku ove područja bivše Jugoslavije, u tim zemljama je dominira ovaj proces prvi još uvijek, a da u ovim, recimo, a to je i zadatak između ostalog pridruživanja u Europsku uniju, dakle liberalizacija, privatizacija, deregulacija, dakle tri jahača ovoga neoliberalne apokalipse su oni koji i vas čekaju. Dakle, u tom smislu ako ćete ići u onom smjeru kojem mislite da vam je poželjno, vi ćete možda suzbiti ove aspekte političke korupcije i tog tipa vladanja, ali ćete dobiti ovaj komplementarni mehanizam zapravo koji je dugoročno razvlašćivanje građana i otimanje zapravo javnih i zajedničkih dobara.